Ngayon pong aldo ngayon, pagmasusyan tayo po, ingkabyasta ng Nathaniel o Bartolome. Ako po magtaka, aliwaya lagyo. Pagpiyestan tayo sa San Bartolome, pero Nathaniel ya makasulat kim binasa akong ebanghelyo. Makaniniya po ita. Karengatlong ebanghelista, San Lucas, San Mateo, at San Marco, sinulat de ing lagyong Bartolome. Manaliwaya, karas kang San Juan. O ba't may naliwaya kang San Juan? May naliwaya uling ketang konsepto ng San Juan, ustuya ing lagyong Nathaniel. Bakit at sinabi kong gusto itang konseptong at lagyong Nathaniel? Karin pa mo, inawos na neng mayap ni Ginong Yesus, anyang pekilala neng oyan, ing tunay Israelita, kaya alam pa magkunwari. Kaya nga manong sinabi ng ginutamong Yesus, kaya alam pa magkunwari, imbori na sabihan, kilala na ning Ginong Yesus, dening alagad apilina. Medong ngay Nathaniel, kare may kasaksi, nung makananuyang sinubling mebye, menik banwa, ing Ginong Yesus, ing kamatutuanan, metong ya karing masigasig, amenaral king may pabalita. Alata mo nga banggit o alang mababanggit king biena king banal na kasulatan, no nemo ita sinabi ng atinwaring mayap linto Nazaret. Ita mo indaramdaman tamo, pero kaya rin na po nita, lalong-lalo na, anyang tiburada no ng Ginong Yesus, dening alagad, Nathaniel, metong ya karing masigasig, menaral, migpalaganap king may pabalita. India at king Armenia, karinya mipadpad i Bartolome o Nathaniel. At king bansang Armenia, karina sipwak dinauning bena para gingapong Ginong Yesus. Makananuyang mete. Mete yang anting martir. At kamang babasan kitang bena nandin, biru-biru itang parusang di sana o tinggap na karing tao king Armenia. Di nun tao makapibatang balatande ing balat mo. Bala mo, may nakit kang chichero na binya ko kaya kayo nandin. Matindi itang balat. Kadua, pinako niya namang makabaligtad, kalupa ng San Pedro, tanda na ning kayang pamaglugod at katapatan king Ginong Yesus. Nung Pedro, pinili ng makabaligtad yung mipako, sinabi na, karapat dapat maging alagad na ning Ginong Yesus, pinili na namang Nathaniel, ing mipako yung makabaligtad, pero, ing kayang katwiran, dinawo ng tapat, ing kayang sarili, ang ganaking kamatayan. Dimdam tayo po nandin, nga na ni Ginong Yesus kaya alam pa magkunwari. Alam pa magkunwari. Impong tao, adwaya karakter. Pwede yang tapat at pwede yang magkunwari. Ita mo ngan, magkunwari tamo. Minsan itang pa magkunwari tamo, masanting ya at makasawo piya. Nano ya po itang amanon kung pa magkunwari, ang makasawo. Munang-muna, potang miyabe-yabe tamo. Alimbawa po ikayo, mika dinner out kayo po metong kabengi, at kabang mamagang kayo, mipapagkwentuhan kayo. Ating mapipilan kaya kayo, magkunwarila para masayaya itang pamiyabe. Potang masaya tamo, lulto tamungan karakter, lulto tamungan pakatawo. At minsan, itang pamagkunwari tamo nga ita, makasawo piya. Ingaman man kung makasawo piya, masaya tamungan, uling abe-abe tamo, at pauli na nitang pamagkunwari tamo, bala mo po, boring, itang pamagluwal tamo, at mag-enjoy tamungan. Kadwang pamagkunwari ini, at ini, impeka, makarindi kingarapanan ni nga pong Ginoo. Itang ugaling magbanal-banalan, magmayap-mayap,
magbiasa-biasa, deniretan tawong piling da, baluda nga ninge gana-gana, deniretang ugaling makakarindi king harapan na ni kapong Gino. Anya, nung lalawin mingi ni impang masisyenta mo, kimbiyan ng Nathaniel, metong yamu ing panagkat nakikatamu ning may basang ebanghelyo. Lako tamo ing ugaling magkunwari at ipakit tamo ing tune ugali. Lawin niya po, potang lulto tamo ugali, tanggap da kasama rin aliwan tao. Pero potang balo da ka rin tao, lalong-lalo na, kung metag na kang maindredos, metag na kang balo mo ng kwento, ding beda rin mikitawo, ala nang lalapit kaya ka, na anong sangkan? Kasi itampa magkunwari mo, na makasawop, na makatula, nun makaperwisyo na. Yan, nung lalawin niya po yung ebanghelyo pa kamahalan kong kapatid, tuturo na katamo, dahil ako tamo itang ugaling magkunwari, palto tamo itang tunay ugali. Lawin niyo po, agyang tamo makwalta, tamo man mi panwanan king material abage, deta mong tawong lulugod kaya ka, deta mong tawong mamye pakamal kaya ka, detan tawong magmasabal kaya ka, indikasyon na darening tawong areni, kaluguran na ka, tanggap ka karela, ka man mi panwanan king material abage, pero dig me pa ing tawong makwalta, uling tanggap da ka ring tawo, nanuyaman ing pakatawo mo. At hindi siguring metong kasangkan, o bating Ginong Yesus, nga kang Nathaniel, o yan, ingto na Israelita. Kaya alam pa magkunwari. Imri na sabihin, nung nanuwitang ugali ng Nathaniel, ikit na nangan ning Ginong Yesus, bayo ne pa inawos ning kayang kapatid, bang kanita, pakilala ne, sana po king pagmasisyan tayo kapiesta ng San Bartolome o Nathaniel, ingi panalangin tamo, pamarisan tamo itang birtud ng Nathaniel o San Bartolome, itang maging matapatla, king malating bage, o maging matapat tamo king malating bage, kanito, nung may pagkatiwalan tamo kining malating bage, diet ang mga rula bage, mas lalo dong ipagkatiwala kaya katamo.